prirodi se ništa ne menja bez uzroka. Telo koje miruje ostaće u mirovanju dok na njega ne deluje neka spoljašnja sila. Isto važi i za telo koje se kreće ravnomerno pravolinijski, jer zbog relativnosti kretanja nema velike razlike između mirovanja i ravnomernog pravolinijskog kretanja. To je zakon inercije. Ako se telo nalazi u stanju mirovanja ili ravnomernog pravolinijskog kretanja, ono će to stanje zadržati sve dok ga neka sila ne primora da to stanje promeni. U fizici ove pojave moramo izraziti matematički. Pretpostavimo da je na neko telo delovala sila F i da je to delovanje trajalo neko vreme koje smo obeležili sa delta t. U tom periodu vremena brzina tela se promenila od brzine v0 do neke brzine v. Dakle, došlo je do promene u kretanju tela. Telo koje je mirovalo je steklo neku brzinu v zbog toga što je na njega delovala sila F. Sila je očigledni uzrok te promene, dok je promjena brzine posljedica. Promjena brzine od v0 do v se matematički može iskazati kao v minus v0. A kako se sve to odigralo u intervalu vremena delta t, dobijamo da je mera promjene kretanja tela u stvari ubrzanje koje je telo ovom prilikom steklo. Kompletna lekcija zajedno sa ostalim lekcijama iz ove oblasti je dostupna na sajtu fizičar.com u vidu online kursa.